Hatid mo kami sa langit ng Amang mapagmahal.
Malakuan tayo po'y malaindo ng Birhen ng Santísimo Rosario de la Naval. Dalam po rin minagtabi kay Santa Ines, ng kapatid mo, kay kaya ben parokya ng San Guillermo. At niya pong makuya darito ng pamananggap ang pong pamag-intrega. Maya pabengi po kaya tamongan. Mititipon tamong Aldo, bantanggapan la ring larawan ng San Guillermo at ning Nuestra Señora del Santísimo Rosario, la Naval de Bacolor. Kaniting pamandalora, ipanalangin at pagkapilitan tamo sana, ing milablab tamo kasalpantayanan, miragdagan tamo lugod at mibayo tamo kapanayan. Iting pamandalo da mitangkaya inyang panauning pandemya, bani pakit ting lingap ning banal a kapulungan, kambening no na Birhen Maria, king kabalugan Balen Bacolor. Antimurin para sa naniting krusada, ing mipakilala ing Birhen Lanabal, anting patulunan ning mabiluga Balen. Makanyan mo naman, may gintanday iti, anting panagkat ng pong kapabalwan, karing memalen para king fiestang nabalbalang banwa. Para sana naman iti imi kamalalam lang debosyon, ding memalen king indong Birhen, lalo na king pamangadi king Santo Rosario. At katatawlian, paganakana mo naman iting pamamisita, ing mayaws tamo ban misundo king misyon, ning pamapasyag king maya pabalita, karing aliwa, lalong-lalo na ring magkakasakit, pakakalulu at ay makakilala king Diyos. Kaya beta mo po king pamagkanta, king dalit na pamuklan.
agyuningig pa, ang puaning anak, ang puaning Espiritu Santo, Amen. ing grasya at kapayapaan ng Ginoo, mantabi kay kayangan. At kekan timurin. Loklok tamo po ba ang gampanan ning rito ning pamanibala king krusada? Kaluguran kong kapatad, kaniting banal na kaurasan, malugod tamong pasalamat king panyatang ding malalarawan, ning krusada de alegria y amor. Iting krusada kata nakatamong ipasing lugod, debosyon at kasalpantianan, aminana tamo karing pipumpunan tamo. Nga ng Santa Isabel, makanano kong pangaintuliran ng dalawa na kuning ima na ning kanakong Ginoo. Mapalad ka karing sablang babay, at mapalad nga na kami bait keka. Kalupa ng Isabel, maging mapalad ta sana kaniting pamandalo na kekatamo ning na Virgen Maria. Ibus ni itala sana rin kekatang kaisipan at pilubluban, ngining daralane kekatamo, ing bayang kanwanan, ing ginutang Heso Kristo. Ngeni po, tangalan tamo in pamaglipat cargo, king Cruzada de Alegria y Amor. Integraneng Sister Risa, in Chapel Pastor Council ning Santa Ines, Keti Barangay Kabetikan, kang Sister Eden Kapati, in Rectoral Council Coordinator ning Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, Kabetikan, Bacolor, Pampanga. King Lagyuda Puring Talasalpantaya at Balayaning Diyos, King Komunidad ng Santa Ines, matulami lapong yatad kaya kayo, ding larawan ng San Guillermo, amponing Virgen Lanabal. Meging mabunga, makabaldugan, at masaya po ing pamandalo da kaya kami. Sana ikayong darasnanda, ing lugod, tula at saya adarlanda, gisingane ing puso ning balang Talasalpantaya. King Lagyuda ring Talasalpantaya at Balayaning Diyos, Keti King Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, Keti King Kabetikan, matulami la pong tatanggapan ding larawan ng San Guillermo, ampon ning Birhen Lanabal. Manano na sanang impamandalora, King Komunidad mi, palabunga na ing kasalpantayanan, pasik nanganday lugod king Diyos, at kaparang tao, at ibayura kami, nakatamo kapanayan, king panyatang ning kayaryana, busal tamo. Ngani po, anting tanda ning kekatamong masayang pamananggap, karing malalarawan, pasalubungan talang masayang palakpakan. Ngani po si Claude Tamo at gampanan ning panalangin harapan ng San Guillermo, ampon king patulon na ning mabilog abalenta mo, in Nuestra Señora del Santísimo Rosario, Lanabal de Bacolor. Panalangin kang San Guillermo, o makasapla lang naman na San Guillermo, itang katasan mo't tepangan napon nakadwa, nang ipabitas ang linog king panamdam mo, king takot king Diyos. Miyalilan king lalong kababan mo kamulob, kabudame mo gad king salo mo, impamanising mataktak, ampon impamagtantong matibe. At itang bigsi kaning sintang didikit king puso mo, dikil ka ring lelangal. Miyalilan naman king maralakdak, asintang penamdaman mo king Diyos. Mula pang pangatapok na king kaukulan mo, ning degulan at ulaga ning kabanalan. Itang miyabwa mong tula ng pita ning laman. Miyalilan king emunanong katibayan ning pamangawat mo. Anpong pamipasakit ka rin kaya kang panamdam. Magdalita kanwa na santo, king uli niting taintiming pamanigapo, mamilatan ka sa aking Diyos. Banaking tapukanan king maragul ning kalam, kanita awak simi ing sablang makawali king pamikasala. Keta mitapok naman king lob mo, ing banalatakot king Diyos, layon mamali ka ring puso mi. Ing dalise kapalsintan, kekat arasan mit nabangan, anti mo ing pamakinabang mo,
king tulang kasnukan banwa. Amen. San Guillermo Ermitaño y Confessor, ipanalangin. Panalangin king Nuana Birhen ning Lanaval. O lusok mapamakalulong Birhen, o lakwas malugodayndu, o kayumuyumuan na Maria, mapamatula karing malungkot, pagsakdalan ding palpikasala, patulunan ding anak na ngadan, talapamilatan king Diyos at karing tao. O kanunuana na Maria, daw nga ginyat sinagip king yatong malulumod, king mebigong pamanganyaya ng mityob, o maslag a pinanari ning katahimikan, papayapang masakit king pamisalang ning yatot banwa, ika ing miyayaga king Diyos at karing palpikasalang anak na ngadan. O kalinis-linisan na pati-pati, may malita king maningayang panahon king yatong malugma, ketang pamagdala mo king sangani tang malabong a oliva, o mapamakalulong pintakasi, inyang nga tangalan mo ing kasalanan ning yato, ampon ing makatibe ng kasiran, ang makaanyo ng pagpa ning matulid ng bigkasan, ning anak mong Yesus api kasalanan na. Pisyag mong pepawaga king katutumot alipan ay Domingo, anak ng ipalalo ning pakalulu, itang lunas sa panulong ikakayap na, yapining matibe ng kuta ning kekang Santissimo Rosario, ame kapauli king pamibawi ng kinayap, at pangatimawa ning yato, king muanang paulat ning makatakot-takot awes. Ipagkalam mo po indung malugod, king uli na mo maniting malablab ming kayawsan keka, mitud kesang dapat ketang ikarimlan at ikayaplak, ning miraraldak ng muaning Diyos sa ginumi. Abawi misang nabangna nitang lugod at grasyana, layon miuman keng akakasina, ampon makabilang karing anak na, amibalik karing mapamakalulong takdena. Banong atangisan minang masakit ing sablang depat ming kasalanan, ame kagising king bigsika ning ustisyana. Layon mi puknake king puso na ning malugod mong anak. Pangayn tuliran ming nabangna nitang kakamal-kamala na bendisyona. Lumapit ko ngeni ikong nuwa na pakamala ng igpako, mga igpayo na yun namang tutunggayan. Tanggapan yu iting kayarian na telaga na kekayo, ibat na king pangalalang naningyato. Lumapit ko ngeni, nuwa na pepakamal kang induko, at induyo namang yawsan, bayong kamtan at nabangnan, iting ligaya ning kayamayamat maningayan ng lupa, amponing kayumuyumuwa na pakalulunan ning puso ng malsinta, ketangalanganggang tula. Amen. Nuestra Señora del Santísimo Rosario, Lanabal de Bacolor. Luklok tamo po sagli para kingamano ning kapasalamatan ang pong kapabalwan. Ibigay ko po yung kapasalamatan karing menimuna kaniting kikatamong krusada de Alegria y Amor ng Birhen Lanabal at Apong San Guillermo. Karing makaparoka king San Guillermo, palakpakantala po, nakalbong salamat king pamanatadyo. At siyempre, kiniking Barangay Council, Chapel Pastoral Council na ning Santines at ding menatad kini, nakalbong salamat, palakpakantala lang po, may poras kay kayo. Kiniking kekatamong Shrine Community, Kabetikan, salamat, midalay kiniking kekatamong krusada, uling ngakupen, in the spirit of synod, nung bari yung manong sinodo, kang Pope Francis siya po ini, journeying together in Santa Iglesia,
maglakbe ang abe-abe, kawakawani, kanya-kanya, tunggal-tunggal, abe-abe tang maglakbe. Pisatat adita mo gyang makasrain community taketi, makatayt ta pamurin king municipality of Bacolor. Potakuka kong certificate ken, kailangan tamong yugne-ugne. Gyang kempisamban, potakuka kong baptismal o dining kay katamong mete. Ay, importante abi-abi tamo. Gyang makakawani yung shrine community, we welcome na naman dining pilgrims karing mayroong lugar mabilog Pilipinas o mabilgayato keti, lalo na rin kay katang kabalan, kay king Bacolor. Niyada kala salamat kay kong panyatang lalong-lalong ka rin kusada kay mga Pinaneldo, sa hanapin makaibiyang kapigunaman kay katamo, kay katang paglakbay bilang talasal pantaya. At kapabaluan, manbag po ngayon hanggang alas 7 nga ako, hanggang alas 7, makabuklat niya po yung shrine para karatang bisang mga di, mag-rosaryo, mag-devotion. Ba't bukas, pati ngapon, ang gapong Sabado, kempong Sabado, itang misang 6:15, magmisa tana po ka rin, pinang misa na ita. Pero yung paglako na po po abak kaya nakalupat ang api sabi tamo, gat pa na po niya po alas 4. Tinyang makuy darito, i-bless da kayo ko ang manatad, alas 4, midalay po ka rin king talba, at timpa kasi anticipated, mas pong alas 6 kayo, pwede na po atok yan. Pasibay po, dakal salamat para kung tayo ng Birhen, nanabal, ang payawang San Guillermo, apong Birhen de Lourdes, may pabingi kay kayo. King Lagyo na po ning kaya kaming Kura Paroko, King San Guillermo, Reverendo Padre Joseph Theodore Valencia, mumuna po, payabot ming maragula kapasalamatan, karing komunidad na ning Santa Ines, King Karelang Pamananggap, King Cruzada de Alegria, Iamor, mananasanang maging mabungad, makasaplala at masaya po ing pamandalo ra kaya kayo. Paganaka po kareng Santa Ines, impong piyestang lanabal, amo po piyesta ning sentro, nune piyesta ne po ning mabilog a balentamo, ing Balen Bacolor. Anya agatanda kayo po, nasimba kareng kaya katang nobenaryo, ampo po ang ganang kapiestan. Ing tutok na pong aldoning kaya kayong ning novena, ang makatutok kareng Santa Ines, wapin po itang November 8. Sana po kareng Santa Ines, schedule tane po ita, simbata mo po kayong November 8. Kadwa po, payabot mi po yung maragula kapasalamatan, bista makararatang na paning krusada keti King Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes. Payabot mi po yung maragula kapasalamatan, mumuna po King Rector, Reverend Father Fer David, among dakal salamat, King Pamananggapyo po, at permisyo bang kanita midalaya po, in Cruzada de Alegria y Amor, in Cruzada ning Birhening Lanabal, Ampon San Guillermo, Kambeda Pureng Rectoral Council. Antimurin po kapasalamatan kareng Barangay Council, apani mo na pong Cap JRCO. Dakal salamat kaya kayungan. Ngini po agkatan mila, kaning harapan, ding memaryo ning Barangay Santa Ines. Panimunan ning pamon, king malalarawan. Mamuna kengeni, o indong malugod, at keka Jesus ko, King Salamen at Bus, at Bayu Kesana, kayu gumulot, bendisyonan yu kesa, king kalam yut lugod, at kabangatike, king dalan lalakad, ilisya yu kesa,
kayo kesana, King malagrasyayo, anti mong pabakal, ke kaming anak yu. Dakal pong salamat. Talakad po. Manalangin tamo. O Diyos sa ginome, king kamamilataning anghel, akilalaming pamikatawan ng taong Kristong anak mo. Katnuano sana rin puso mi king kekang grasya, banalangalang king pamamilataning Nuana Birhen Maria, apangintiniran ming miras king ligay ng pangasabling miye. Tiyadan mi kapamilatan ng Kristong ginome. Amen. Ing ginoman tabi ake kayo, At kekaan at timurin. bendisnan ako nga ning may payang Diyos, ning igpa, ning anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Umeta na po, King Kapayapan. Salamat, King King Diyos. Diyos. Palapunta nga pambirhen, lanabala, San Guillermo Apolonios.